keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around. Živijo in lepo pozdravljeni v praznični Peki. Božič je pred vrati, moj najljubši dan v letu in danes bomo pripravili nekaj resnično kraljevega. Puhast kakavov biskvit, resnično lahka krema z vaniljo, malinova marmelada, marcipan in še kup malin. To bo resnično kraljeva rulada in najbolje, da jo gremo kar za vid. Najprej je na vrsti biskvit. Vzamemo 6 jajc in jih dodamo v posodo mešalnika. Primešamo 70 g sladkorja, deset g vaniljevega sladkorja, stepamo približno 10 do 15 minut, da vse skupaj postane takole penasto. Presejemo 90 g moke, 15 g kakava in 10 g pecilnega praška. Vse skupaj nežno vmešamo. Še bolje je, če suhe sestavine vmešavamo postopoma. Pripravimo pekač dimenzij 30 x 40 cm, obložen s papirjem za peko. Povrhu lijemo maso za biskvit in jo enakomerno razporedimo. Malce potolčemo, da se znebimo nekaj mehurčkov. In vse skupaj prestavimo v pečico za 15 minut na 180 stopinj Celzija. Še topel biskvit zavijemo v tesno rolo skupaj s papirjem za peko. Vmes se lotimo priprave kreme. Vzamemo 300 ml hladne sladke smetane in ji primešamo 30 g sladkorja v prahu. Dodamo 20 g vaniljevega sladkorja in stepemo do mehkih vrhov. Pazimo, da ne stepamo preveč. Sedaj primešamo 150 g mascarpone sira in naša krema je gotova. Biskvit za rolado razvijemo in ga premažemo s približno 100 g malinove marmelade. Čez razporedimo tole krasno kremo, razmažemo jo 2/3 skoraj do robov. Na vrhu si pustimo par centimetrov prostora za zavijanje. Povrh smetane potresemo 50 g mandljevih lističev in nato se lotimo zavijanja rulade. Zavito rulado zavijemo v papir za peko in jo prestavimo v hladilnik. Delovno površino posipamo s sladkorjem v prahu in razvaljamo 400 g marcipana na velikost pekača.
torej 30 x 40 cm. Velikost plasti marcipana lahko odmerimo tudi s pomočjo pekača ali izmerjenega kosa papirja za peko. Razvaljan marcipan premažemo še s 100 g malinove marmelade. Ta bo pomagala, da se marcipan prime biskvita. Sedaj na marcipan položimo rolado in jo v celoti zavijemo. Povrh marcipana razmažemo preostalo tretjino kreme. In na koncu našo rolado okrasimo še s polovičkami malin. Potrebovali jih bomo približno 400 g. Poglejte, kako krasna je ta rolada. Ostalo je samo še, da jo postrežemo. Želim vam dober tek in uživajte v tej krasni poslastici.